Adil kata lino bacuramin kasaruga basengaka jubatan betung kake adat basah bepegai ke pengatur perkara rumah panjai apa itu wai megai adat diintu selalu dipegai pengerami gawai semua begulai pengingat mana debai pulai gawai diraya kita begulai hati gagah tradisi dijaga baju burung gambar terabai gayu guru gerai nyamai anak temi minta bekelala ngambi hati sama sekunsi pengerami gawai udah di mata bekunci pengaga pangan diri gawai diraya kita begulai hati gagah tradisi dijaga baju burung gambar terabai gayu guru gerai nyamai padi mansau di tengah umat mayu berkat ari petara induk darah anda kuli di kelala pemaji iya galak kebintar gawai diraya kita begulai hati gagah tradisi dijaga remi begulai ngerami gawai gayu guru gerai nyamai gawai diraya kita begulai hati gagah tradisi dijaga remi begulai ngerami gawai gayu guru gerai nyamai. Adil kata lino bacuramin kasaruga basengaka jubatan betung kake adat basah bepegai ke pengatur perkara rumah panjai apa itu wai megai adat diintu selalu dipegai pengerami gawai semua begulai pengingat mana debai pulai gawai diraya kita begulai hati gagah tradisi dijaga baju burung gambar terabai gayu guru gerai nyamai anak temi minta bekelala ngambi hati sama sekunci pengerami gawai udah di mata bekunci pengaga pangan diri gawai diraya kita begulai hati gagah tradisi dijaga baju burung gambar terabai gayu guru gerai nyamai padi mansau di tengah umat mayu berkat ari petara induk darah anda kuli di kelala pemaji iya galak kebintar gawai diraya kita begulai hati gagah tradisi dijaga remi begulai ngerami gawai gayu guru gerai nyamai gawai diraya kita begulai hati gagah tradisi dijaga remi begulai
ngerami gawai, kayu guru, gerai nyaman. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Adil kata lino bacuramin kasaruga basengaka jubatan betung kake adat basah bepegai ke pengatur perkara rumah panjai apa itu ai megai adat diintu selalu dipegai pengerami gawai semua begulai pengingat mana debai pulai gawai diraya kita begulai hati gagah tradisi dijaga baju burung gambar terabai gayu guru gerai nyamai. Anak temui minta berkelala ngambi hati sama sekunsi pengerami gawai udah di mata berkunci pengaga pangan diri gawai diraya kita bergulai hati gagah tradisi dijaga baju burung gambar terabai gayu guru gerai nyaman. Padi mansau di tengah umat Mayu berkat